Danmark, og hun rider Levante. Den herefter landår og Bendekreis er morfar. In the arena now from Denmark, start number 13, Jessica Winther Jensen, riding Levante. Det er den 30. runde, og Jessica Winther Jensen er den 5. rytter. Vi skal se igen i opsvingen. A clear round for Jessica Winther Jensen. På banen skal vi nu se med starten på 14. Christoffer Nærming Rillekjær fra Danmark, og han rider Zidane. Efter Montreux